IPBची मिटींग आशिल्ली. IPBक वेरियस इश्यू फाटले सगळे कंप्लीट केल्ले. न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टा खातीरय बी एक 5-6 प्रपोजल्स आशिल्ली. तितूंतली ऑलमोस्ट एक किंवा 2 प्रपोजल सोडली जाल्यार बाकीची सगळी प्रपोजल्स जी आसा ती क्लियर केल्या इंडिविज्युअल स्टेट. थोड्या जाणांची पेडण्यान विच इज एन न्यू प्रपोजल आशिल्लो. इट इज फॉर द amusement park type. It is in private property. So we have given the approval. Second one is an package industry in the HARVALEM. So ताका approval दिल्ले आसा package industry खातीर. आनी it is त्याच बरोबर अजून एक 2-3 जी प्रपोजल्स आशिल्ली IDCच्या बाबतीत त्या सगळ्या जाणांक प्रपोजल क्लियर केला. बाकी थोडी ट्रान्सफर आनी हेजे आशिल्ली म्हणजे प्लॉट्स आनी स्टेट्स येता त्या प्रपोजलान क्लियर कट दिल्ले आसा. लॉजिस्टीक पॉलिसी हो मेन विशय आशिल्लो. सरकार खंय नितळ उद्देगांक प्रोत्साहन दिता. नवे तंत्रज्ञान आणि प्रदूषण नाशिल्ल्या उद्देगांचेर भर. We encourage only clean industry and with new technology and non-polluting industry. आज आमचे 100 proposal आम्ही क्लियर केला आणि ते 100 proposal with investment of 310 crores, 6 different industries and with the employment potential of more than 2,450, almost 2,500 people will be employed. आता in that there is even a foreign company आमचे जे this आम्ही किती म्हणतात ते this particular fish, this second industry which I was telling you, it is mussels, cultivation of mussels. Again it is in collaboration with a foreign company. This is a new industry altogether with new technology which we are encouraging. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार.